Яба гӯш кунед ака, илтимос. Ич хем барному ҷиғ мезин то гӯш намекун то. Аман бурам ҳаду то чақчақ кешин то. Ки гуфтам ира файрод ки санг пангырк паги чӣ гапа хостава раҷа. Осман нафана шумо ман претензия ки достон мебудас. Аму санг панга гиритон ҷош бе шебен мон то. Яка гуфта дига профилм холи намуна ба любой чира на партой. Ҳаҷнигорои сагидева мебахшиду. Як намуди роли кана накор ки ё инки як намуди саҳна кана накор ки туя мебахшидон ки оила ки тамошо карда шавад. Ки ами як кори кунем ки тавочатон изо накашанда. Мисол ҳамун чиза дар пеши тавочат тамошо карди изо накаши. Тамом. Одамо агрессивни шудаган хиёл мекунӣ рӯзо калтан, ҳеч та успед намекунӣ. Ягон чи баъзан вақт маъне намеёвӣ. Чӣ хел туи настроение нағз мешавад вақте ки хонат бо нон будана дакор, неки ту пулат нест нон буриве. Ягон кас мега айба намедонӣ, ман мегӯм айб медонӣ чи айб вақте мегӯям ки хонада нон нест ку инам яй айб. Настроение зӯр буд, мақсад чӣ хел пул кор кардаги модарам занг зада хонаи чӣ дар кор харид карда рава афти будам. Ҷамшеди Ҳалим сони ҳамун Не дар бораи сони пони гап наза. қатъи намешавад ки мо ягон чизи ҷиддиро ҳарф занем оз мери берун дамора меги. Гиргисаки. Бародаро чӣ хеле медонед мо ҳар барнома шуморо дар бораи платформаи покитопшон тавсия метиҳем ва то нозикиҳоша ҳамаша фаҳмондагӣ метон ва имрӯз тасмим гирифтем ки ҷани хидмат ки дар процесси ёдгирии ҳамин кору борай ҳамроҳи шумо якҷоя кор кунем, якчанд зелка кунем ва шумода нишон диҳем процесси кора. Бано гуфта намуна ки дар ҳамин ҷаз дар вақти сделкакунӣ мо чанд сомоне ки мо фоида мегирем, ҳамаша муҳиб дамитем. Солатсоз шуд. Мига ки ҳами парада 1 минут тарафи поён $100 зилка мекунем ва поёна интихоб мекунем. чӣ кидам? Ина $100 зилка мекунем ва случи ай ҳами ҷое ки ман зилка дуромадам 1 минут поён агар рава зилкаи мо плюс мешавад. Вале мо куркурона зилка кардагӣ нестем, мақсад анализ кардагим ба зилка кардагим. Сол ин чиз бе анализ намешавад. Ба ҳамин хотир 1 дақиқа ждат мекунем ва случи зилкаи мо плюс шудан $92 мо фоида мегирем. Барои ҳам қадар любой чиза ами сари хиниқати саросима нашта азардан рафта кор кардан дар бораи. Плюс $92. Уже $92 дар кисаи муҳиб аста. Ай $100 дар як дақиқа плюс $92. Бародаро гуфтесам ки азарда рафтан дар кор нест, анализ кардан дар кор ринка баъд дальше кор кардан дар. Man метавонад ки аккаунти хидмат шумо аз Спокойно метавонӣ мо дар видеомон ёд будагем бо спокойно метавонӣ регистрация карданаш ҳамагӣ 2 минут 1 минут вақт намегирад, не ки вақти регистрация карданда промокоди авлод 100 истифода бар, мисол чанд сум ки ту баланс пополнен докӣ, мисол $100 пополнен кардӣ, ту $100 бонус метавонӣ. Тамом. Чера ки муҳиб саволот гуфт ман метавонам хидмат мекора бикунам. Бародаро шумо ҳам ранги муҳиб метавонед бидурои регистрация кунед, промокоди авлод 100 истифода баред ва якум депозитунда 100% бонус бигиред. Но гуфта намуна ки промокоди авлод 100 времени тамом мешавад. Ба ҳамин хотир промокод тамом нашуда бидурои регистрация кунед ва бонус хутона бигиред. Ту чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони канали Авлод Медиа, ҳаводорони барномаи подкасти мо. Имрӯза меҳмони барномаи мо яке аз ҳунармандони Тоҷикистон, яке аз ҳаҷвнигорони Тоҷикистон ва инчунин аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, акаи Фарух Сангинов. Хуш омадед ака. Салому алайкум. Шакри зиёд. Салому алайкум ба тамошобинони Авлод Медиа. Хеле шодам ки имрӯз мана ҳаминҷо даъват кардитон. Саломат бошӣ бачаҳоча. Мо любой барнома монда ассалому алайкум бародаро ганда бисёр гап мезанем ва ин дафъ тасмим гирифтем ки як одамеро файрод кунем ки ҳаҷвнигор боша, гапдон боша, шӯхӣ куна гап зана, мо хаб кунему гап зана. Барои ҳамин бародар номи ана подкасти мо агар надонӣ, ту чӣ фикр дорӣ? маънош ҳаме ки ягон мавзӯъро мо мегем, баъд ту ҳамон мавзӯъда чӣ фикр дорӣ? ҳамин оиди подкасти мо ту худа чӣ фикр дорӣ? Ягон барномаи моро тамошо кардагӣ ака? албатта ман ҳар доф тамошо мекунам, барое ки ҳар яхти шумо подписатсия кардагӣ инстаграмба. мақсад вақте ки мебарортон алкай мемонтон ман дар онда мебинам. чизи беҳтарин аст, мақсад барои тамошобинон, шахсоне ки ҳар як одаме ки даъват мекунедтон мисол балечки худаш ҳаст ва ҳо интересна оиди мисол чӣ мавзӯъ мешавад, он чизе ки мисол дига барнома монда нест, инҷо ба фикрам
гуфта мегузарам. аз нигоҳи шумо чӣ камбудӣ аст, чӣ чизе ки чӣ нестае дар подкасти мо метонем ки Мо добавит ислоҳ кунем, кунем. ислоҳ кунем? Аку ба фикрам он чизе ки шуданаш дар кор ин подкаст ба ҳаст, барое ки баъзе чизои добавка мекунам гӯйтонагар худи перебор гӯем мешавад. худи не переборам не бу и хеле меҳмон мумкин ҳамон чиз ба ҷавоб дода натонад, 100%. барое ки менталитет фарҳанги мо баъзе чизое ки роста гуфтан дар кор Менталитет, омода а? нест. авторитет чӣ? чӣ ба Фаррухи Гирг? Фаррухи Гург ин аз як кино баромадагӣ. Мақсад ҳамунҷо ба вақте ки мо кино ба навор гирифтем, бояд ки ман худам ба ягон лақаб. Ва чӣ ба Гирг? Баъд ҳамунҷо хеле Инҷа кино дар чӣ персонажа чӣ хеле нақшаш? персонаж 247 тоза Мошенник, а? мошенник. Ба чӣ ба Руба не? Фаррухи Руба. Ако это рубо лиса, это женский пол. Ҳар Рубаи нар. Барои Гург гирифтем, барое ки шаyd хеле Гург хеле Гирг прикол намебурад ко. Ҳамзат Чимаев. Любой Дамусу намуди. парфтагиш. Ҳамзат Чимаев сагӣ. Ҳозир репои одам саги гуфтоз ким неку. Дамусу парфтагиш. яй сагӣ бадтар гуфт. бахшишака. шумо дар иззати нафси ман расидед. Баъди барномаga гам мезанам ман. Не шӯхӣ мекунам Фаррухҷон, брат. Ман албатта Бо як шӯхӣ нафаҳмӣ. Ҳамаш 60%. Хуш омадӣ. Сарпарасти барномаи мо ширкати PR. даинҷа метавонад даинҷа метавонад чӣ? Даинҷа қимати бадай. Даинҷа метавонад чӣ? номи маҳсулоти шумо бошад. Рума. Нигоҳ ки Рума. Мани зачем? Узнак Зачем? Мани ҷо ҳозир реклами шумо шудаш чӣ мумкин кирта? буде. Чӣ фирма ягон адиёла чӣ? Бренд я. Поло ми. Поло это чӣ хеле? Аспи не то. Аспи сагӣ. Чӣ хеле? Ширкати адиёлбурурия патпутия кирта карданд. Фаррухҷон хуш омадӣ. Бародаро фаҳми барномаи мо ба тамом расид. Ба охир расид, бо шумо буд Лиси Қамба. Берӯз Еваров. Фаррух Ҳасанов. фамилия фикр кумада. Юсуф Собирӣ. Юсуфҷони Давлатмирод. фамилияи ман хеле аст. Ман анити диги чизое мекардам. Ягон фамилияи Ягон фамилияи боӣ хе. сериозни ягон хе. Юсуф Собир хе. Юсуф. Ани худат зе? Юсуфҷони Давлатмирод. Ки ва одами метр ки навистаги расо хандидагист. Ишо раскажите что гадагар. Фамилияш нанг Санкт-Петербург. Деревня Гӯшко юки. там подкастро Хоб, тамошо. бародаро имрӯз мо ана ки гуфтам ира файрод ки Имрӯз мо бояд инҷода кондитсионер харидем. кондитсионер? Гарм. Кондитсионер гирон ки. Сар. Кондитсионер в Хонатон студию. дар кондитсионер дорен? имрӯз тасмим гирифтем бахшиш бародаро ана ҷа камтар Ҳамзат Чимаев. Фамилия тега. Ҳамзат Чимаев хати Юсуфҷон Давлатмирод фейс ту фейс дорам. омадед. Раҳмат то таки номутсора номи фамилия Ки фамилия мегам, махшуру кади. Фамилияҳои хеле Як безе. Давлатмирод номи соза. Агар не ако гош кунед, агар ҳамин фамилияҳои безе ба патент кунанд, агар ин ба ҷедеме мекшодан дар кор. фамилияи ман безеб Безеб неста. неста. Юсуфҷон хеле як Давлатмирод. дурандароз Просто не? д нома кадага ки чӣ фикр када боша номи марам хеле. Ин номи ма Беҳрӯзи Шарифи Маҷидиён. Ту худат набудиди ҳамун моментои нависед. Тара президент ном не тамонда. намедонам. Баъд чӣ бад там ягон номи безебшон мон.
نام تو چیه فامیلت Сангинов. بچه خود دیگه سنگی بچه دولت گفت سیسن Hayot ba sang bo'yicha oftagida. بچه ای درن مون شیطان رو اومد درن مون نیومد بفکن برنامه مون اومد Ne, man adıyım barnama filmidagi budam. Kishmo daromdagi va shayton. دیم برنامه قد کی به دیلنوزا قد به دیم برنامه تو چی نسبتی جمالا خندم. نسبتی دیلنوزه اگون گپ داری Ne. نه ما گفتم که شیطان درن مون رو اومد یا برنامه مون اومد تو نفهمیدی برنامه اون اومد کرده مقصد نه ترا نفهمیدی من نفهمیدم یا شیطان داره نیمو یا رپ خونده چی بود اما نه نگاه کی نه اما رپ چی بود تو دنیا الله ها یا رپ گفتم بخوام چی رپ خونده نه دیگه خبر رپوی Repoy shayton در любой микрорайон. правильно خب برنامه انا سر میشود خدا خرسندی بتم جاش نمیبریم خیر خب با دولت مراد نبری نمیبرم نه نامی اوتما نه برنامه تا ای طرف ببریم اگر سنگ پنگا بگیرم ای برنامه یا که بستم سنگ پنگا رو بگی چی پای خوستاور اینجا Ama sang pange giriton josh be sheben monto. شب Mayda- نوفر شب که شریفی بهروز Ne khay ne buriton das. مردم چی فکر میکنه مقصد ما یک میادم مثال میارم انا بسیاری کارهای میشه بسیار انا ریسکای میخوایم بکنیم در زندگی بسیار یک میخوایم یگان پیشروی کنیم مسئله کانتنت در مسئله یگان کار برده میگیم که اوزی بینن مرا چی میگن هوزی هم سینف مرا که ایزونتا که موبایل هم کورسوم ده که نگه نه ورابی چیکو کدیستا یا که اولادون مرا چی میگن همه چیزو را برادرو ایبین پول بگیریم برای که عموما مردم پروا نداره شما چیکار میکنین اگر شما فکر کنین که مردم ما چی فکر میکنن چی مردم عموما همین خود توزی فکر میکنه که او بیزنس کرده سعی نخو پیراشکی فروشه ما یگان وقت نمیگیم همین چیزا نه که در اصل ما فکر میکنم که مردم فکر نمیکنند مردم واقعا پروا آدمایی میگن که ای به ما را دیدستن به ما را ما همین آدمو پروا ندارن مثلا تو میگی که برادر شما را بسیار پرسیدین که ویدیو نو کی میشه اگر نه اصلا دل هیچ کا پرسیدگی نیست کو ترا که یا که قول میگه گیو هم جدت دارین هیچ کجا نداره یا که ما میگم برادر جناب 20 تا اسپانسر دیگه ما را بزور کردن نوشتن ممکن ما را بزور نکردن یا ویدیو است که یک دخترک درنی اتوبوس میدره بعد کم درجه لباس جزیره بعد تاییدی خودش فکر میکنه که از همه دابوره ما فکر نیست اگه او دابوره دیگه چی فکر داره اوش میگه خونه ما در خیلی نیست هر کس فکر خودشه که همین مسئله یک تا شیفچه راستش میگه گیواش به برای که یک ماه پیش وای سر کردی بود گیفش گفت که 10% اسپانسر جمع کردیم گفت بعد یک ماه بینم استوریش برفتاس 15% گفته مقصد موبایل یک ماه مثلا 5% باشه که به فکر همون راستش میگه این مسئله و برای که وای فکر نگم مردم چی میگن وای فکرش نیست نه که خیال میکنم این خیلی موضوع نه این موضوع دا خطی گپ نه موضوع بهترین چون گفتگی اکو گپ راستش گیریدگر خطا نکنم 99% آدما از پشت همین آدما چی میگن همسایه ها چی میگن گفته مقصدشون به نمیرسن حیاتی که ایزمینیت کده میشه دیگرگونی کده میشه نمیکنن اصلا برای که آدما چی میگن لیکن هیچ کی نمیگه که وقتی که یگان مشکلی فرومد بانکروت شد یگان چی شد هم ممن به مثال آدما چی میگن خیلی آدما میگفته که را یاردم کنه کنی مقصد ده مقصد 100% که همین تمی زور برای همین چیزا از بین بردن به فکر من این چیز بیام روزی که همین سیتواسه شما و خوردگیش دیگه البته میشه دو لیکن همین چیز به من بودم نه که حاضر همین چیز مسئله موبایل گرفتگی مقصد امروز برای کی استوریز کرد گفتی کدوم رکلام خریدنی نه گرگ دب نویسین مقصد همین چیز کو نه مثال عادی نه مثال بعضن وقت مرا شورات میگه که من رکلام امروز رکلام بگیرن رکلامون اینکو من هیچ نمیگم که یک چی فکر میکنن من همین چیزا نداشتم اول میبرم آدم موی سرم میپرد در گوشم مسکم کشول پروا نداشتم که چی میگه آزاد بودم در استوریسم نه که حاضر هممون در استوریسمون خیلی کم خیلی
осторожно кор мекунем, аккурат, не як ягон кас набине, як ягон фалони. Моро ҳами одамо ҳам хеле кардагиян. Одамои не одам халқ да назар надорум. Одамои бармон мо кира да окружениямон мегирем ку этра чӣ фикр мекунад, яки унаво мебинанд, тра чӣ мегӯянд, тра бояд серьёзно бишносанд. Ты не серьёзнигӣ бояд накунӣ. Лично ман ягон вақт сторис кардан ам хеле мешавам да, мегум чӣ фикр мекунад, чӣ фикр мекунад. این گابه توری گفتن که مقصد آدمو نمیگویم ما مثال ده اینو گیدو یوم به خیلی تبار ما همسایه پرو نداریم مقصد طلبای مکتبش یک اینویا شروع درباره ما چی فکر میکنیم ما ایرا پرو نداریم ما نه آدمای نزدیکی ما درباره ما چی میگن یا که فلان کروک دا میشنن میشناسیمشون چی میگن یا که میگن فاروق ابین یا بارون ابین چیکو کردیسه ما شیدگی آدمای نزدیکیم که مقصد یگان ماشین موندگیم مقصد یگان اینم یگان ویدیو روی که اگر نم تنت نظری ما گفته اگر نم خیلی میتویده خیلی ما باید چی خیلی بتوام در نظرت تو مرا پرسید در نظری ما چی تری میتویی تو در نظر من نمیتویی تو خود در نظری نیستی ولی نه همین مسئله اینو ببینید که آیت چیز که آدم‌ها چی میگوید گفتن من خودم استاد اباینی مقصد همین احساساتی که من وهم با این زیر میکند که استاد همین چیز من به گم شده چوبه چون که من خودم سایه حجبه این سایه اهم قیمترین ده هم توش بگیرید دیگر برای چی برای اونکه هر یک شوتکه هر یک شوخی که میکنید این یک بار کده میشد ما مثال رنگ حافظانه که یک تا سرود خوانیم 10 سال مثال همونه تا ترندانده باشد یک خواندم گیریم ده مقصد یک کس به نشان دادید دوشه دویم بار وای به آدم نشان داده نمیشد لیکن همین چیز بیا هم نگاه نکرده مقصد آدمیزاد خندانه قین گریاندن غمگین کردن یگان گپی نیتون بزنید لیکن خندانه این چیز قین ده و همین چیز بیا همون شما پسند نمیبید یعنی که دلی همه یافته نمیتونید یک کس به میفورید یک کس به نمیفورید یک کس میخنده یک کس میخنده یک کس نمیخنده میگه معنی نکرد مثلا سرشان داریم الان کامنتاری ها بسیار ویدیوش ما دادم مقصد سیاسی بود خیلی حاضر خدای شکر نقص مثال اون چیزی که مثال خندوار هم نباشه آدمگری در کار این شد که کنه وشه بود من اینو وشه استفاده بوده نمیشه چون که بسیار استفاده بوده نه که کبیب دو روزگاه استفادهش بود با زنش که این گوش نکریگاه ماندگی ده نه ما میدونستیم با فهمیدیم آدمگری کردیم برای همین این تیمه اگر هر کس آدمگری نکرد نکرد انا میگذاریم با سوالای شخصی خب انا چی یا کی انا سبب شد که شما انا با می سوها اومدین چند قشی دمی سوها این چی قینیو چی پسیو چی بالندیو از همین سوها و اومدگیم این سببش یعنی که اتستاسی مکتب وقتی که من در مکتب به نهایت طلبی شوخ بودم و صنفی 9 بودیم 11 9 صنف چند بودی صنفی 9 بودم نمی‌جنده اتستات سمشد بعد همونجا ما رابر صنف بودن که مقصد خیلی اتستات دادن تا نه رابر صنف یا بر گوش کنید رابر صنف اومدگی مال صنف پیشتر رابر صنف اومد گفت که اتستات سمشد گفت اتستات سمشد بعد همونجا پدر مادرای جیغ زده شرمنده میکنه خیلی کیمچی بعد همونجا ده بعد از سیتواسیون بروندن نکار کو چوکیدن نکار من باید که خیلی نشوم مثلا گفتم اوچم میکشد بعد همونجا کوین شد آزمون کوین همونجا کوین من خودم نام نویس کرده بودم بین مکتبا کماندو نوشته بودم دایرکتور اون جهان کرده بودن که اینو نگیری تو این کمانده رسپامون نگفته مقصد همونجا هم وای میشه باوری نداشتن لیکن همه خیلی شد که ولایت ما یکم جای گرفتیم لیکن تازه اتستاد و اکو وقتی که همین اتستاد سر شد همه رو معلمو میشناد کو همه فنایی که درس میداد بعد یکم سخن دایرکتور گفتن که من مایلیس به باید رومون لیکن یک تا چیزی میگم که فاروق سانگینوف طلبی بهترین کوین به یکم جا گرفت ما دیگه گپام نیست پدر مادرش با رحمت است خیلی مادر خیزانده مقصد رحمت اسیسو کردن بعد دیگه دو سه تا معلمایی که قصدش بود هیچ که گفته نتونست مقصد چه میشه بعد دایرکتور خسته گفت که این نوشتگی طلبه نه насамделе чира мехом добавить кунам ана и фахрай вақти падар модарат мехезад директор мехезад таъриф мекуна я ҷои фахрай ва ана я ҷои дигаша мехом ами мо ҳамчун фикр мекардем ки маълимо ягон таш мода қасд доранда насамделе агар рози худат як одами калони ҳастем финаҳа чӣ кор карда метавонӣ هیچ میترسونیش که یا هم درسش تیار کنه یا که هم خلیگانی نکنه از همه معلمای بهترین این مکتب برای که رنگ اینستیتوت نیده که خواهی خون نخواهی
исключение бора. Мақсад این مینه معلمای مکتب خونو سخت جگر میگه میشد برای که خود. تو یک به نهایت سخت میگه. مقصد سخت هم نیو کوشش میکند تحت دل که تو یگان سه آموزی مقصد 100%. دلش اینستیتوتو دیگه چیز به اسپرانتورو می دیگه چی به خونه اگر واو فرقش نه مقصد ده که میدونی نمیدونی برای خودت وجه دپالنیتینه چیزی گفتنی بودی برای گفت معلم و رحمتوی کلان سلامت باشی بعد IQN سر کردی بعد IQN پستی و بلندی و شکای بعد چخیل سال چند تمام کردی مکتبا کای مردی شوندم بخیر بی مردی گوید شما وای صنعت خوندگی نیست نه که؟ نه من وای صنعت خوندگی من دانشکده کوی متالورگی خواند کردگی اختصاصی متالورگ انجینر цветных металлов چی متال‌های رنگه. تو آهنگری مهندسی متالورگی متال‌های رنگه مثال زمین ساعت این تا رنگه- بیژوتری باشد من سرازه این میفهمم رنگه اگر نمیفهمین ها چیماکی مرا زدین اگر نمیفهمین نه اكو فهمی و نفهمی افشه اختصاص اگه نوقت کار نکرده نکا نه تماما من مثلا کو بعدی همین کوین برآمد کردن وقتی که یکم بار صحنه بروندم من چانسم کار کردی یکم بود نه، اون امی وای صنعت نه ما وابشی ما امی صنعت کجاسم یکم پولی که گرفتی دا دستت 50 سامان بود و وقت 50 سامان به درآمد خی حاضره یک 200 سامان به خرید کده میشد 100%. اونجا 50 چی بود سامان بگو دکجو که خیلی پروسسش می اوه یکم بار سومی نه، که مقصد- حسابی همی هنر گرفتگین دوری استودنت بودیم уже همون کوین مکتب خونی کردیم بعد وای اینستیتوت به داخل شدم که همونجا هم کوین میشد گفتم مبین استودنت ها بعد من رفتم گفتم که من کوین مقصد بازی کردگی مکتب من نامنویس کردن از طرف اینستیتوت هم گرفتن همونجا انده مقصد بازی کردگی مونده از طرف رئیس شهر همچون تحفه پول داده بودن نه اینا نگاه که ما با چی مقصدی را گفته استم مقصد یکم باری که تو برای همون پول کار کردگی و پول گرفتگی این خیلی که سلوچین اسپانتان آوردن سومتون دادن برای نه این همچون کسب ده همچون کسب همچون راهی چی میگن همچون راهی دخود همچون روی ده یکم باری که خیلی نه مقصد رنگ گویو نالوگ دا کار درآمده و یکم مایلیک تا گرفتی من فهمیدم اینجا یکم بار بعدی سایم کورس می چهارم کورس بود ما در طول کمدی عمر بود؟ نه کمدی شو شده بودیم یکم پروژه ما کمدی شو بود مقصد این همون بچهای خط کردگی همون کوین سه چهار کسی که مقصد همچون دوست شده بودیم ما مثلا واحد دیگه کمان بود لیکن رفت آمد مناسبت دوستی شده بود همون جنده ما شده مسئله کردیم که شو کمدی شو میکشیم برای خودمون مقصد وجود با چه انرژی قوت بسیار با مقصد برآمد کنیم بعد همونجا کمدی شو شده بودیم یکمش اول خیریه کرده بودیم این فراموش نمیشد برای که یه آدمی کلان گفت که یک لبو کاری که سر میکنتون کاری خیر سر کنتون همونجا انده مونده خوجان به برنامه آرمان هست مقصد برای بچه‌ها برای آدمایی که شرایط ندارد اپراتسیون کردن این برنامه تلویزیونی است مقصد برنامه میکنن و همه خیلی پولای سبیرات کرده کمک میکنن ما همون مبلغ همونجا داده بودیم و دویمش انده اوجه مقصد کار کرده بودیم چند کار کردی با فکرم 300 350 چی سومانی بود بود نسترینی بود نسترینی زور بود مقصد چه پول کار کردگی مادرم زنگ زده خانه چی در کار خرید کرده رو افتی بودم انا از ما میدونیم چند سوم کار کردی اکو سوم تنها میگیم حاضر آزی سومی پیالا حاضر سوم کار کردگی مقصد 100 برابر سوم 100 برابر نه خیلیش حاضی هم واشنیات زوره یا که همه واشنیات زور بود لوبای چه یاد بیار لوبای چه یکم اشنه با فکرم این فراموش نشونده اشنه مثال برای آدمیزاد این همه چیز یکم چه ولسپید میخرید و میشنید یکم یا اگر ماشین میخرید یکم بار تلفن میخرید هم بخریده یکم بارش اگه همش بار زن میگی اگه همش نگو مقصد این همین اون چیزی که حیاتی آدم به یکم بار میشه این چیز فراموش نشونده هم میشن هم یاد بمیمونن لیکن بعدی وقت اوجه این اشنی نمیشن بچه دا انا یک پروژه داشتین هم میدونه تریتوریا یومرا اما ما دا رستیگاب ما دا خدم دا گارینی معقول ما اوچند شما میدین نمیدین ما ستوریس میکردم من ما کی فاروق پشتی هم پروژه شناختگی میدیدم تماشا میکردم چی با همو نیومد توجیکستان گفتم چی با دوشنبه نیومدم پروژه دادم یا برده بارو اومدین مقصد همو در خیلی که در خوجاندم خیلی میکردین دایجا نکردن یا که یومری اوجا را ایجاد نفهمیدن یا که چی سبب شد نه سبب همین که اول دوشنبه نامدن
неки вақте ки мо инҷо хеле гуфтӣ дози 2-3 бор консерт мондем, одамое ки дар ҳақиқат мисол ҳамун чизе дониста мебиёд де ва инҷо хе неки ҳама даро дози территория юмре мешад не де мақсад и киё ё чи не ё одамо дидаи дониста рафтаги буд зал нармани пур шудаги буд. Ако ҳамин сабабаше гапа росташ ман худамам вай неки точно намедонам ки чиро далчи наомадем. Я сабаби чиро намедонам. Умедҷон омад намедонам сабаби ҷудошавӣ қатъи рӯз чие. Ту намедонӣ. Боз мо ҳам тура сабабша мегем. Сабаби ҷудошавӣ худи территориями ё чуба далши душанбе наомад мег. Не далши ҳам территория вообще нашид. Душанбе да нашид. Бибинед. Яко нагзашт можа. Ба фикрам ҳамин хатоги шудаги, ин хатоги худомо ки далши давом надодим мо душанбе ва. Барои ки дар ҳақиқат бозори душанбе холӣ бозор аз ҷиҳати сарпарастӣ инҷа бениҳоят возможносташ бисёр. Ин ашибки мо буд. Чӣ хел қабул кардан шумо дар душанбе? Ба ҳам барноматон чӣ хел? Мо хато накунам 2 бор официални консерт мондем. 2 бор якумаш ҳама тоже душанбе ки мондем. Аке барон хутон будид ба фикрам якасарой боштаги буд. Агар ёд якумаш намудам деваш дако суруш буд. Ин якумаш бо тоже нипафтарими буд барои ман консерт, барои ки инами чӣ хел саҳнава якум бор бароитон агар волнение мешад ки одам метарсад хеле чи. Ако волнение ҳар бор консерт барои ман мешад не ки инҷа дигар хел аст барои ки аудитория нав мардуми нав чӣ хел қабул мекардаги бошад. Хай медонед ки хай хуҷанба қабул мекунад мақсад уҷада ваи худата инҷа не ки чӣ хел қабул кунад чӣ хел шаваде ки гуфта мақсад ин волнение аке барон ба фикри ман он шахсе ки кори худаш ба месӯзад волнение шай агар шумо хеле пофигу гӯедагар мегузараде ин кор мешаде агар ҳамин любой коратон агар дилатон сӯзад аз сидқи дил бошад волнение ҳаст ки чӣ хел шавад мақсад одам зиқ мешад ҳамин чиз ба то шуда гузашта наша. Яъне консертҳо душанбе зур гузашта буд. Зур гузаштаги буд. Просто ҳамин сабаби ба фикрам худамам ёдам нест ки чун мо номдим ин хатоги мо буд. Агар ки мо далши меомадем, мефикрам шояд территория юмра уровнаш дига шавад буд. Шояд сатҳи зиндагии бачаҳо дигар хел шавад буд. Аз сабаби территория юмра маҳкам шуданаш, барҳам хӯрданаш ин аллакай бачаҳо аҳли оилаш фарзандош калон шуд. Расходи зиндагӣ сарф кардан зиёд шуд. Мақсад ҳам гонорарое ки буд. Даромади территория юмра ҳама камӣ мекард. Барои ҳамин ҳама ососа кори дигар чизе ки постоянно доход мебарад ҳамон бечаспидан даромад. Ай ҳама одамое ки дами территория юмра буданд чанд нафар будин вопшим? Ман будам, Шерзодако, Далерако, Ҷамилако, Абдуамид Шодиев. Чӣ ба Ҷамил дигаро ҳаракат намекунанд? Масъалаи чӣ ба? Масъала инам чӣ хеле ҳаракат мекунӣ? Ина бинеде ман ҳозир гуфтам ку ки мақсад баъди территория ҳама корои худаш бечаспидаги мақсад. Он чизе ки аз начамон кор кардасан? Кор кардосиям ва ҳом мисол исферада не. Исферада не. Корои худошон дидосиям он чизе ки аз кадом чиз барои зиндагӣ даромад медод. Ман хиёл мекунам ки ҳамин Ҷамил як таланти калон ай. Ана агар ҳамура биёрен ё ки агар хоҳишаш боша душанбе биёя барое ки медонӣ ки дар пойтахт набошӣ, дар любой ҷои дига бошӣ, дар любой давлат агар пойтахтша набошӣ, агар медини одам бошӣ намешава. Амира ҳамаи чӣ нишон додагида? Аку баъзе ина бенида ки якта чизам ҳаст ки мақсад барои инҷо омдан сали ин чизам як испитани калон да, мақсад оила овардан ако бе оила намешад омда. Он шахс қадар сол бе оила истоди даруси оила таварда уже гапот дига шид. Бача мақсад ина бенида ки ман рафта мебиём. Манам ҳозир то ҳамин рӯза мисол манам азобам зӯрда мақсад инҷо гаштам барои чӣ? Як квартири дуруст нест ки постоянно одам снимат кунад, зиндагӣ кунад. Мисол зану фарзанд ӯснанда дилатон хавотир мешад. Мисол як ҳафта ва ябор рафта мебиём. Кай хона мехарӣ? Аку не бина ҳозир мақсад нигоҳ када ина ин ҷои чиш нестай. Аксарияти тамошобино хиёл мекунанд ки одамое ки мединиянд, одамое ки ҳар рӯз мақсад медиядана мерасанд, ҳама соҳиби хонау дарай, ҳама соҳиби ҳамаи чиай. И хеле нест ку на самом деле. Не, хеле баъзе дига блогерам мебинам сторисшо ман худам ҳайрон мешавам ки нони хӯрданиш не чӣ хелай коктейлҳои сторис мекунад гуфта. Аку ман мешиносам ку баҳоя наздиктар. Я Давуд
хай сторис мекунад ки мегӯяд барои Дубай қавли нормали. бозори Тоҷикистон оли ана аксарияти ана соҳибкоро ва аксарияти бизнесмено як $100,000 объект мекунанд, $100,000 рекламаш намекунанд. баъд ду рӯз пас мегиранд ягон ургутӣ да метиҳанд шаҳр аренда кор кардан мегира. Бароям қадар вақти ана бизнес мекунӣ ин муҳаррики бизнеси рекламай. Реклама кия аймо барам қадар сарпарастои муҳтарам шумо метунед дар ҷое ки рума навистагиай ё ки дар ҷое ки наи хари саги харми асли ман нафаҳмидам. фирмаи адиёл мега хай фирма адиёла як футболка як кирта папути бироварда. ҳа мана чӯ не ки ҳамин чиз ба ҳозир ом досим мо Омадестем. реклама ва одамо фаҳмидост Не ки ки ба- 1 сӯм сарф кунад реклама ва ба 5 сӯм кор ба кардост. фоидаи хичай оли ана мешававу дертарак. Не аку ин чизе агар тезтар фаҳманд наздек барои ки уже шумо карьера закат дарафтеса уже карьера тусим поён рафтеса Ҷо хири каре да тестаре сарфа. Не, мақсад- сарфарасто. як чиз ки ман ҳамин соҳаи худам ба ҳамин соҳаи худда чӣ намерасоз дар Тоҷикистон Соҳа ё Чӣ ба бисёр мафта? шудеста. чӣ ба мо пеш убайдо Афтар. раҷабов то ҳозира видеоша тамошо мекунем кайф мекунем аловдина барои ки тамошо аз мекунем Барои ки- юмористои мо шӯхиёшон маъно надоранд охи бисёри не юмористои мо Теория. аксарияш мо ака мо сарояндао реперо мо мегирем ягон минус ягон касаранг ягон мехонем камтар ягон чайхидмон дабавид мекунем мози аксарияти юмористои мо хе Чиста. видеои урусира мегиранд аммо одамора просто тоҷикӣ ами капирват капир ставид мекунанд не ки ҳамин чиз ба гапа росташ агу ким чихе фаҳмишаш ҳамин копия кард мегӯду Бе лекин копия агар кардан- кораш бигиридагар инам меҳнат не меҳнат хорошо мақсад ҳамун меҳнатам мекунӣ оператора мебари актрисара шумо ҳозир меори копия гуфтасиду эко ҳеҷ вақт менталитети урус менталитети тоҷикӣ тӯри намегиранд не баъзе Ако, шӯхиёшон туғри мегиранд. чандта нота ҳай леки чандта музика ҳаст дунёба 100% матра фаҳмидестам ма қатъи ҷанг надорам матра гуфтестам ки мақсад любой чизи хуб як чизи хуб пештарай копияш кардагиан хушрӯтараш кардагиан не ки то што тренде ки инами америкада ва русияда вай тренда вай ролика гап намезанӣ ҳавая мегирӣ просто бо тоҷикиша мекунӣ ман инами чизора гуфтестам хеле чизое ки як чиза мақсад як тамошобин англисиро мебинад намефаҳмаш тоҷикӣ карданаши хубай не ки бигирӣ ки нами як американец мегирад телефона ужаста мебинад мепартияш мешкана бомра бигирӣ тоҷикиша бикунӣ и ба фикрам ки нодурусти баъдай бояд аями чӣ шуде ки пештар ки мо репо фақат аднатони буданд на мо ами чиза кӯшиш кардем ки мардум музика кунанд репа музика ворӣ кунанд барое ки ами реперои ба қуввати ами ҷаҳонира ами олдскулои ҷаҳонира мегуфтанд ки пештар хипҳопа вақти гӯш мекарданд одамо меҷмиданд качат мекарданд яъне ҳозир рақс мекунанд хипҳоп хати ҳамин ҳаҷвам бояд ягон дигаргунӣ кунен клубова байдои вай вақти моду шикшанда ҳуте папа ҳуте да клубба мемонда рақс мекарданда леки маънои суруда фаҳмид бепадари ва бора бепадари шай акай фарух ҳамин системаи хид монда мисол ҳами чӣ меган вайн ҳам хеле видеода копия ма вақти ма аввал видео мекардам копия мекардам не ки вақте ки хидмон сценария кардем хидмон азоб кашдем и вообще дигар чиза вообще кайча зури бадай ма ҳозир ҳоли 100% против ҳозир ҳамун видеои хита мебинӣ изо копия мекашӣ накунанд лично ма видеои копия ҳозир ҳамаша удалит кардем почти ба чӣ хотир ниё ки марам як гала Ма трек дорам копия сар кардам. як гала трек дорам ина ман мисол гуфтам сенчка бутун холӣ шуд брат як гала трек дорам ҳозир хондагиимшон запис кардем сводка кардем трекҳо тайёранд ман онҳоро гӯш мекунам ҳаваё мадда залитет намекунад хидмда намегзаранд агар не панч флоу техника хонданаш ҳамаи чизаш 100% зурай не ки ман намебурам навистагиам хондагиам оли то ахир агама гӯш ко ҳамвора ман намебурорам ба чӣ хотир намебурорам шумо барое ки авай намегзара мада чӣ ба ман бояд барои просмотр шуда ки лиш би ягон чи бибурорам гуфтамро ай блогеро ва ай вайнеро просто хоҳиш мекунам ки раст чизи хуб карда наметавонад обязательно нест ки любой чи кади партофти яке гуфта дига профилм холӣ намона бояд любой чира напартои
неки агар одамое ки копия кунаду ҳамун чиза зур кунад зур кунад бикунад бикунан зур не ки хеле ки бугӯи ту ради просто просмотр бигира активом намбра и чиз хато мо худмон гуфтасем ки мо ами аввалин дараҷа мо ба иззати нафс ҳеч кана мерасем мо аввалин дараҷа худмона мегем ина мо худмона копия мекунем треки лакостара гӯш ки копия треки чиай мо амура кардагем мо имина амура кардагем мо ура даже мо ира отрицатам намекунем ба ҳамин хотир вақте ягон чиза мекунӣ кӯшиш ки зуртар карда айвайда зуртар ки чӣ хеле ки да ҳофизо мекунанд ку кавер мекунанд баъд яки кавер ай оригинал да зур мешавад ку ё ремикс мекунанд ягон музикара ку ай осман нафана шумо ман ба претензия ки достон мебудам не мо дар бораи копия я намояндаи ҳаҷ мо нагуфтесам саволи мо тохира гӯш накар ина убайдулло раҷабов мешиносӣ чуне ана алауддин қиёмуддин чақал мо ами лаҳзаҳои гуворо ҳамёра мо тамошо мекардем ждат мекардем ки кай випускинавчи навшон мебурвипускинав ҳозир ба фикри ту чӣ кор кардан дар кор ки ҳамин ҳаҷм ранги ҳамун дараҷаи ҳамун чем бихезава ҳаҷмнигорои мо телевидениядава дар пеши пешвои миллате дар дигар ҷо баромад кунанд барои ҳаҷм намехе орим барафтан мо бояд ки ҳозир ман якта чизе мегӯям просто ҳаҷве ки агар шумо ҳаҷм мекунанд гуфта як киса ҳақорат кунед ва дакас ханда ман фаҳмидам бисёри блогерҳо ҳамехе фикр мекунанд ягон киса хеле ролик када дашмон ё ҳақорат кунад агар ҳама ханда и ҳаҷм нест оки одамо ҳозир ҳамин чиза ҳамехе ӯй мекунанд барои ки ҳамин шумо ҳамин психологияро дастари одам ҷо кардин шумо нева ҳаҷвнигорои инстаграм ҳаҷнигорои сагидевай мебахшеду агар ки одам як одаме ки саҳнаву баромадагӣ бошад ина ки саҳна мебро ё ки дигар мебро ку ман тамошотон мекунам гарчанде қатъи шиносам мара ханда уҷа меброен ханда мегира ҳамин чиза мешава ку мардум дар мешад када мақсад ман бояд гуфтам ки мо вақтчана дарса аз саҳна ёд гирифтагӣ вақте ки саҳнаву меброетон одами редактора мешнадам муҳаррир мегӯяд сармуҳаррир анамоҳо мақсад шумо уже линиятона раҳтона нишон медиҳад ки инҷа саҳна туя 1000 кас мебинад баъд инҷа телевидение фалон кас мебинад инҷа ба ҳақорат кардан гапи дағал гуфтан чизои мақсад политика дигару дигар бо ягон чиҳое даровардан мумкин нест инҷа ба шӯх кардан мумкин нест чизои муқаддасоти давлат ҳама ҳамин чиза уже мои ахтари ки мо фаҳмондагӣ ҳамун чиз баде барои ҳамин мо мишления мо барои шӯхӣ кардан фикр кардан уже ҳеҷ вақт намерад ки ҳамун саҳнава гапи ҳақорат истифода баранд мешад атмаска када ягон дурӯқа тут тамом бигзор одам барои худаш чӣ хел намуд фаҳмад як намуди ролик кардан накор ки ё ин ки як намуди саҳна кардан накор ки туя мебахштон ки оила ки тамошо карда шавад баъзе касе мана мегӯяд камеди клаб ки муқоиса мунад мегӯяд ки шумо ихели не майлаш ман савол метиҳам ман мегӯям ки шумо камеди клаби зану бачат ки дида метоними барои ки уҷуба рамка нест любой теме мегиранд мебахшон оилавӣ қати хонаш гӯя медора пиёна қати проститутка зан любой чӣ гап мезанад любой тема гап мезанад чӣ шумо ҳамина бачи калонатон ки тамошо карда мешинед мисол ҳамин акай берӯз ай вақт шуморо мегуфт ки ҳамин як коре кунем ки таочатон изо накашад ҳамун чиза дар пеши таочат тамошо карди изо накашид тамом дигаш далш туғра чӣ кор мекунем бикунем то барои ханда ё барои хайп кардан ҳамин коро мекуниде фардо якта ҳамзоят гӯяд ки набе мачат чизе кор карда гашта гӯд 100% замин кафат ки очат дарод ё отат дарод унҷуба ҳамахе кардан акор ки падару модар акори кадос ки розӣ бошад ҳамин реперо байнашон рақобатай офизо рақобатай ҳаки шумо ҳамин ҳаҷмнигорон байни ихтон рақобат агар гирем инҷа ҳама ҳамсояҳон дар рақобаташе ё мо байни худаш ҳамдош бигирем шумо ҳам доред рақобат ҳама дорад шумо чӣ рақобат мекунед ина мисол мо реперамо имонимона дис мезадем ус мекардем шумо итонитона чӣ кор мекунед неки якта чизе донтон рақобат барои баланд кардани сифати коратон рақобати солим рақобати солим мешава ҳама чиз зур мешава сифати кори ҳарду нарх арзон мешава яки рост сифати кор зур мешавад ту мехоҳӣ ки аввал тақиқати рақобат накунӣ мақсад мегӯӣ ки аюда зур кунам ина диша мепурсӣ диша мега ки ман айдами ғолиб сиркайсам ғолиба мегӯй ғолиб мега ки ман бояд барона бигзарам ё ки ҳар кас ҳар хел аку соҳи ҳозир инстаграм ба ман ягон кас ки рақобат кардосигим не
барое ки این فکری من چیزی که ما من اینستاگرام میکنم گفتیم ما کسبات ما گفتیم حج و گفتستیم کیم کی رقابت کنه موضوع من نمیدونم اخی نیست نه من کنکور نداره آه صد کنکور نداری ها شف چقتی چی کنکور یکی گذران دوست بود از من قد نگی مگذاری شف چرا قد بلند قد بعد خونگی و مقصد اولاد مثال مسئله رپ دم مورا مقصد یک شناسای جورم یک رفیقاش یا که نمیدونم میفهمیدم یا که خشای ممکن و چم ما که توش نه که با فکرم که میگفتن که بچه‌ای دیگه کار نداره رپ میخونه شما دیگه چیکار میکنین مقصد سر هم موضوع با همین آدمو گام میزنن سر هم موضوع برای آدمو چی میگم خونگی یگون بر یگون سری رو نشدن مونیا نشدن برای همین کارات گفتن که یگان کاری درست بیا چیکار دستید اخود این چیز ما از بودگیش راستش میگم این چیز به خواننده من یگان بار زید نبودن اخود دوری یاشی بود یک مومنت انده من گپ راستش خیلی رولی زنک بازیگر قصد بستگی بودم دوری مکتب خون بودم همون جنبه یک بار مادرم گفته بود که من کاری میکردی تو روزی مقصد کسب همین چیز تو معقول باشد کن لیکن اگر تو صحنه برای اون لباسی زنک میگن پشت برای من اتون ناراضی گفتگی بود همین چیز برای من یک زنک خودش باید رول زنک شب بازی کنه مردک همین کارا غالب کرده بود ولی چون دوشنبه اومدگی نبود یک رولی که بود هم در رول دختر خودش بازی کرده بود هم در رول بچه خیلی لباسای دختری پوشیده بود زنک کرده بود خچه و من نوشتم گفتم این کار خطا گفتم نکنم کارا گفتم همین چیز تا نمیزیبه ممکن یک کس نمیزیبه من گفتم غالب نکته میکره همین چیز خطا اینجا منم گپ راستش حالی مکتب خون بودم نه که حاضر نه خیر چیزا رو فکر میکنی او شرم میداری همین خطاگی کردن گفتی روسو خطاگی کردن اگه تاجیک خاطی بگم گروهی نگم عیب نیست خطاگی را پافتریت کردن عیبه برام قدر کوشش کنه که خطاگی را پافتریت نکنین بعد سونی ما تیمی هولنگی گازید کو مقصد مسئله یومور چی خیلی کنیم مقصد از بلاگرها بعضی چی که گفته پیشتره یومور دیگر بود حاضر یومور دیگه شدگی تماما دیگر شدگی تماما مثال ما از پریمیر میبرم که اگر دوری پیش خیلی من خودم هم همین چیز به کلان شدگی میدیدم مقصد چی خیلی کنم یک کس رولی زنک بازی کنه کتش براده مثال یک سرود با یک 3 minut 4 minut سرود با رقص کند همه میخندید مثال حاضر همین کار کند شاید هم تو سرش به یگان کس لباس کی برادگر یک دیده خنده کند تمام نگی و 4 minut تماشا کرد داشت داده نمیشه رقصی وای به уже не интерес وای چیز то есть یعنی که برای یومر طرف سال اصل طلبات بود سخت زیاد شده مردم خندودن قین شده ما وابشیم خیال میکنم همین زندگی خودش سکوچنیش دسته اصلا به همین کارده از گپ راست یک ده جواب ماشین که هم تو خیلی ترمز کرده مونید که 8 کا سیگنال میزنه مقصد هم سراسر که نمیدونید که کجا سراسر آدمو اگریسیو نشدگان خیال میکنین روزا کالتان هیچ تا اسپید نمیکنین یگان چی بعضا وقت معنی نمیوی بغیر که همین این چیزا رو ما همین چیزا رو تماشا میکنم اکثریت وقت یگان چی خرسند نمیکنه از تاوش ما سلیشکم بسیار تماشا کردیم بسیار یومرو دیدیم بسیار خندیدیم یگان از یگان رول کیرابینی که یگان کس لوچان دست بالای سرش یگان درخت میزنه میگه با میخندیم یا کی یگان چیز حاضر من حاضر زمانه من اگر من گویتون اگر ارزوی ما چی من مثلا همین صاحب یک تا ارزو دارم که ما خلق همایه باید عادت کنیم که رفته زال به تماشا کند بگذار کنسرت بگذار تئاتر بگذار سپیکتاکل برای که همه عادت شده که تلفن خیالش بیند برای کنسرت داری ها شد ما یوتیوب برات میبینم خود شما بینن باور کنین یا برمری کنسرت و اتمسفر و دیگه خیلی این با تلفن دیدن تماشا کردن این دیگه چیزه یا بر کنسرت که حج و نمیدونم کنسرت های ما یا بر بیان کیف میکنیم یعنی ما منمی تریتوری یومره کنسرت زال بشه اگر مینیمم 3 ساعت میشه لیکن یوتیوب میبرد کو 1 ساعت و 5 minut 1 ساعت و 20 minut ماکسیموم لیکن زال به 3 ساعت میشه اوجه همه چی بعضی چیزا میبرن مثلا شما که فاروق در دوشنبه کنسرت داشتین نیداونا بود یک 3 4 ماه یا سال شد نه یک 4 5 ماه پیش کنسرت داشتین و کنسرت چه گذشته بود
ай нигоҳи шумо дар мақсад ҳамчун тамошобин мо рафта будем зур гузашта буд. охирон консертам зур шуд. Ман якум консерт ода набудум, охиронгишта будум. Якумаш сали нисбат ба дуюм слабитар буд. Барои чӣ? Барои ман оз мефаҳмонам, барои ки ин консерти стендап буд. Барои ман ин чизи нав. Яъне ки ман одат кардаги саҳна нишон додам ба ду-се кас ки. Ман вақте ки мебурам мисол қати аке баром, ягон саҳначам бошад агар, ман ҳамунҷа гапама гум кунам, ман уверена медонам ки одамам ба намёк метиҳад ягон хеш, то ман муна ёдам биёрам. Лекин стендап ин жарни бо вазбинтар. Як худат мебуро, як тема мегирӣ, як тема мегирӣ, сар мекунӣ. Агар ҳамун тема нагузарад агар вообще адо. Ин ҷанда уже кала кор карданаш након ки мекунӣ ки ҳама нигоҳ дора дагжӯш биханд. ин аҳама ба фикрам рӯзи сахттарин барои ҳаҷнигор мешавад ки ту 1 соат 2 соат гап мезанӣ, лекин консерт бе чӣ ки намехандад. мақсад чӣ хел? чӣ гузашт баъд ба фикрат дуюмангиш? Дуюмаш нақстар гузашт, барое ки ман аз якум нигоҳ карда мақсад иҷо ошибка худши за кадрам ба хапро ҳаст. мақсад дуюм консерт боша хони ин ба мо тайёр будем. мақсад бо чӣ хел? группа падеш ки хулаб метиҳад, минусоя мегӯд. ҳами ана акай Фарух, ака намешава ки ҳамира стендап не ҳам хеле ки саҳнаҳое ки пеш мекардан, мисол ғарибшо компания лазои гуро саҳна мекардан, шуморам ҳам хеле саҳнаҳо кам нестан, талантое ки одам гирда пири одама. саҳначак не Саҳнак не солни охи и солни солни хича ва ё одамон яъни иштирок мекунанд. мисол худаш гуфт аку ман якум дуюм бора стендап да бурам. То мисол шумо да территорияи умр ҳами корро кардаги намешава ки ҳам хе команда кини одам кини ҳам хе чизора пеш. фораш сума тақсим кунам. Не гап сума тақсим кардам ба не. Просто одамони серьёзне, но? Одамони серьёзне. Рост гуфтем, ин чиза масъалаш ба, барое ки инҷа ман чӣ гӯям, ин одаме ки вақте ки мо территорияи бачаҳош аст ку, ҳамошон хатми ҳамин кевена кардаги, дигар ҷо проектҳо кардаги, инҳо уже медонад чӣ кор кардане. Вақти бисёр мерад. Мо рӯз ба дарс будем ё кор буд, бега то уже 1-2 шаба шита сценарий менависдем ҳар рӯз. баъд 1 соат ба ин чиз адом мешавад. ин чиз ба одаме дакор ки мақсад ҳаққони шавқаш бошад, мақсад сали ақалла зиндагиш ҳозираш ба шароиташ нағз бошад ки барое ки вақти бисёр мегирад. вақти бисёр мегираду оли хеле пули зӯр кор карда намешавад дар ин чиз. чӣ хел туи настрояният нағз мешавад вақте ки хонат ба нон будана дакор, не ки ту пулат нест нон бириве. дили уже кор кардан намешавад. ту фикр мекунӣ ки оз ман уже аз ситуация чӣ хел кунаму нон барам хонава. ин момент уже барои саҳна наистан ягон чӣ кардан уже ҳичи дил ба намебиёд, калба намебиёд. ай бай вақте бигӯям ки нон нест дар хона. ай ҳам айби безе ба миай. аку инҷа якта чиз де аку. ягон кас маро мегӯяд ки айб чия? мегӯм ами айб. ягон кас мегӯяд айба намедонем. ман мегӯм айб медонӣ чи? айб вақте мегӯян ки хонада нон нест аку, ина миай айб. айб тофтори. аку инҷа якта чиз ман гӯям ки ман любой соҳае ки имена саҳна, фарҳанг кати связан фикр мекунам одамо ҳаққони фикр мекунад ки инҳо зур пешпеши бозор як ду бор телевизор омад инҳо виши лекин ҳар якти мо бефикрам он чизе ки оиламо мешавад, он пастие ки зиндагӣ мо мешавад, мо ҳеҷ вақт нишон наметиҳем. Сад фоиз мо дар инстаграм фақат хушбахтиёмона нишон метиҳем. ҳаминам барои чӣ? барое ки ҳамин дигар одамо просто бинеду хушбахт шавад. ягон ҳамиам барои он ки одамо бинана нагӯянд ки эйна нон надорад. не ай ҳама мегӯянд ки ана ҳами гапа шурӯъ бугум мумкин дар инстаграм онемуш мегӯяд ки ай ҳама одаме ки якум пешет барои ҳамдардӣ меояд ягон проблемада ай ҳамада ҳамун бисёр хирсанда. аксарияти ҳолатда бисёри ҳолатода агар хунид набоша, ягон додарат набоша, ягон падар модарат набоша, агар хунат набоша, падар модарат набоша, ягон нокомида аввалин одаме ки зангат мезанаву пайдо мешавад дар зиндагӣ мега зиқ наша, ай ҳамада ҳамун хирсаншдаги ҳамин нокомида. свежи новости фаҳмам гуфтам сразу дида мебиёд. мақсад ин замона хеле замона хафаш накунед. Фарух, агар дар ин мавзӯъ чанд ка ҳарф назанем, камай мо вообще дар бораи мавзӯъ ҳарф ҳам назадем. мо ҷа яда саволот метем ту резка ҷавоб те. сета ҳофизи беҳтарин ана аз нигоҳи шумо топ се ҳофизи беҳтарин аз Тоҷикистон. бале.
киякму пеши рут омад бугу ҷонибек муродов як баронам дохил мешадме ҳофиз ин кас Реп не. реперда хе ваям ҳамин соҳиб вайбе не репера боз мар нагу брат хе гум гуфтам ачи мо ки бо ин барнома ҷезанид гуфте ҷонибек муродов ҷонибек муродов бигем 100% валиҷон азизов валиҷонам зӯр валиҷон 100% ай перевали сибиё камтар брат ай варзо бистар ай варзо бис неста офис ани худо моиме хуҷан чи иҷа и бачаи офизо иҷа ай худотон нестанд дута инҳо ҳофизои душанбе худо чӣ хай душанбе душанбе неку не ҳардушон суғдиян ай тарафи суғ суғдӣ не ай тарафи суғ мо ҳамамон тоҷикистоне эси ҳама мама маъқулаш айко маъқул дуюм хунам акӯлоб қадами қурбон маъқулат аст ирозна ҷонибек муродов қадами қурбон қадами қурбона байдоша оза ҳамеха кеде ки баъзи ошнои ҳами хуҷанба айко мошин бешинӣ мегар мон байдаша мегӯде ҳамеха шинондагиуна уже вайрон кардагиена се каса гуфтӣ видеотон да ҳамаш дам қадами қурбон мешава қадами қурбон ами сод ягон чудояш шабнами сурайё история шабнами сурайёра гӯш намека вообще ё пешрут намеман хай духтаро да як резка гуфтид ҳамиҳо ба қариби ҳамиҳо ки воқеъ дига ҷонибек муродов валиҷон азизов қадами қурбон се та сарояндаи зан багара шабнам ма вообще занакои қи гӯш намунам не чи намегазан ти просто барномаи мебури то нанч анжелина ҷолӣ напишад тоҷикистон гуласал пулотова мадина акназарова гуласал пулотова фарангиси дунё не вай ки бо хай нигина амоқула азур топ се блогер илтимос юсуф мара нагу шаш не аки ҳамам як ҷурои хича мега ту ба назари хита бугу акай фарух медони ҳамҷа ами формата биё алиш кунем шумо шиносатона нагӯй ғолиба нагӯ шефчара нагӯ в общем комира мегӯй намегӯй та топ да назари та амо одамо зуран тоҷикистон бале зур мекунанд мо истра дабораи узбекистон безор карди чизе тоҷикистон буроим гуфтам мисол загран гифтаги ақла ҳаминҷо истифода барам хене ки мисол ғоли просмотрош зура топ бигем не да назари топ ваян вай топ не да назари ту топ амоя блогеро ки тамошошон мекунӣ ма оза ку гӯмде чу чанд каса тамошо мекунӣ бугу ғолиба топ бигирим агар ғолиб вай смузи бо ки буд якта юсуфҷони давлатмурод та сникерсча серча бугу чисто барои фамилият алма хидмона подкаст фарод мекунем мама мегум мегай чия сан хостава мақсад ман чӯ инҳои гуфтиам то ҳеч кар нагуфти девонаи ду каса гуфти беақлай чия мачмаи ғолиба гуфти мақсад ғолиба гуфти бо кира гуфти смузи шефча аки шефча тра чишма қулай шефча на харизма дора на талант дора просто майда не якта чизде шефча мебахши брат инҳоя оза туя гӯмагар негуфтосиде мисол туям мисол списканаи чуя яба гӯш кунид ака илтимос ичхим барному ҷиғ мезин то гӯш намекун то аман бурамам ҳадуто чақчакешин то шефча ку тонид гузаронид барноматона видео шефча чӣ буд шефча барои чи охиронша нагӯед охиронаш худам биям маъқулшликш не барои чи шефча ма гӯми барои чи шефча гуфти ку бегум барои чи охирон вайни рӯи вайба мезанад билолба паққи мезанад даставшик мегӯд барои чи шефча барои чи барои он ки қати дишем қати шумой
талбиндай меояд میاد طالبونه تا پیش میگذاریم رولیک نه، دا نه. دیگه نمیتوشه جواب شه ин меояд сумаш мета баъд шефчат мегам чӣ мекунад чека мебураметаш мега кама чектона бигирен мега чӣ ба чек дӯст мега хай худоя шукр ёфте сараш налога спурдан дар кор ама видеошда ма кайф кардем я ташта не барои ки инами одаме ки ман гуфтам мақсад барои роликашона кардан сахт меҳнат мекунанд не ин ки тап да мақсад пешаки رولیک چی میاد омода میکنه ман ба қитиш гаштаги ман медонам خب вай ҷиннӣ мешад агар якта смузи چی میاد میکنه ако смузи ман намедонам ман роликош ман просто маъқул не ки ин дута инҳои ман гуфтагим мисол манин шефча дар мебахшад ҳақиқат хеле нест ки бурою ҳозир биёд дада ҳаминҷур ролик кунем не ва яр ташкил мекунад актерое фикр мекунад киёя гум чӣ хез мешад ҳар якта чизи ин меҳнаташа و دیگرون نمیکنه میاد не баъзе кисо просто мебурад сразу биёй неҷида инам хеле гӯем тап کی مثال хай намегӯям ман ким дишер даст сар момад кира мегӯ چون خیلی ای بچه تا اونجا بستگی بدی قاو خورده سای канснер зетон айко гарм کنسرت ин дафъа барнома якта магазини Ой, техника комментар- қабул бунем ҳамчун сарпарасти барнома метавонтон муроҷиат кунтон سه تا حجنیگور сета ҳаҷнигор реклама мекунад шумои тамом топ Се се та. ҳаҷвинигор луи де фюнес چی؟ луи де دولف фюнес لونگر چی؟ актёри ҳама ҳамчун ҳаҷнигор ман маъқул ин якум луи де фюнес актёри لویس دا франсуз фитнес луи де фюнес لوی دا боз мана фитнес бугу ма гуфташ Бо чи Луи- луи де фюнес خب دلچی خب دلچی Jean-Claude دلچی жан клод ван дам چند پورس لاگمان ای بچه توجیکو се ҳаҷвинигори тоҷик девнамон кадӣ айни ҳол ака айни ҳол бурес ка Айни ҳол. ҳол легендарниш ин якум муқим абдуфаттоев месад гарени ай гарени ма гарени амра тамошо мекардам у рӯз ҳабибдам гуфтам неки гурӯҳи хоб хандикамон далчи унам мужик буд ку хандикамонам мужикиш гап мезад ку стендап мекард Нам мардакшаго бузбалаш? бузбалаш ҳамту афт гумда айсар афтча гандай бад дим дуюмаш бо ҳамун састифи хандикамон мард Қадр- каримако майда Қадроза? қадрозу майда дутти ҳамунҳо қадро жигари озжига осая димагишка коно ва доно мегуфтам ваҳоя хоб сеюмаш амуна пасташ имҷон не ва ё дар ҳақиқат ҳаҷнигори зӯр харизма мимика я савол роли бозигириш ма маъқул тija бур ай перевал ис биё бачаи худо мон гуфт чи душанбега бачаи худо эси гӯем агар эси ҷамшеди ҳалим сони ҳамун не дар бораи сони пони гап наза нигор ба сони чи дахл дорад сони як ё сони чи плейстейшн бале ҳозира ким ҳай ман ҳозираш охи охи ким кардашян не агар диди ма ҳаҷмнигорам сони кима мешиносем сонира медонем мо ҳаҷмнигортро гуфтесем фарқ надорад убайдо раҷаба бугу мо ҳаҷвинигор гуфтестем ҳозира гуфтоси мозира гуфтесам ҳо ҷамшеди ҳалим барномаи гӯш кадосми каём ди охи дау ҳофиза ҳозираша гуфта не дами одираша гуфтам ҳозира ҳози гуфта не ки сон ту ина дуруст ҷамшеди меи? ҳалим сони ким се кас шуд чиба ким чиба ким чиба шумо нега эй дута Эс. дига ҷамшеди ҳалим ҷамшеди ҳалим чиба номия он конкурента гирифтан намехоҳӣ кия ягон ҳаҷвнигор ҳари ҳаҷвинигор е бача ака ҳабибҷон баҳриддинов зӯрбаям чиба мо конкурента гуфтам рез ки ҳабибҷон гуфтӣ бенам аку ҳамун ба немёк кадостон ки ҳамуна чима гӯм намёк метем тура ту стендапер нест ту як механдонданак ю гапзанак ҳабибҷон ҳабибҷон ҳабиб Ҷамшеди магомедов ё Ҳалим. ками ҳабибҷони хидмон ҳабиби худомо ҳабибҷон баҳриддинов дута шуд ака дута шуд дута шуд эй ҳаҷвнигор нест ин намешиноса кия ҳаҷв мекардагӣ мешиносам ама ира ки файрод кард
ман ба ваше барномаи ахбор сиём куним фтоку я метро кай мешава ка 2067 ба мешудагӣ буд. фарҷон хулас хуш омадӣ бародар, хеле хандидем, ай кайф монда, хандамон бисёр буд. ана бародари азиз, ана ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ана мо ай байни ҳамаи ин одамое ки гуфтем Юсуф қати фикр кардем, дар сарбон ин Фарух омад ва хостем ки касоет ки намешиносен дар ютуб на Фаруха намешиносен бидроен творчестваша тамошо кунен, бениҳоят чизои хуб мекуна. ма лично худам тамошо мекунам ва тавсия метам. хуш омадед бародар барномаи мода. шумо дар комментария бинависен касеро дидан мехоҳед ва ҳам мавзӯъро, барое ки мо уже мушкил шидесаем мо кира файрӯз кунем ва дар доираи чӣ мавзӯъ ҳарф бизанем, барое ки мо ҳамаи мавзӯъ қатъи намешавад ки мо ҳамон чизи ҷиддиро ҳарф бизанем, оз мери берун дамара мегӣ. я савол дорам ҳами охиронда я боракай Фарух ҳами номтона ба фамилияи ма бигӯед. Фарухҷони Давлатмурод. бигӯ худат. Фарухҷони Давлатмурод. ин фамилияи худаш дастаточно безебай, чӣ ба бояд тра буга? Давлатмурод. Фарухҷони Давлатмурод. Кияи? Фарухҷони Давлатмуроди Сангинзода. Сангин. Сангин, вазнин. ягон чиз дига мегем? Яъни ту давлат, яъни ман вазбин. Вазбин штифта. Давлати вазмин будаен. хуб, хай биё хайрихиш кунем ки уже бисёри баъд чиз бафикрем. акай Фарух, дар охир барои тамошобинои канали Авлод Медиа ва барои мухлисои хитон чӣ гуфтанӣ дорен, чӣ таманниёто дорен ва таманниётотона бигем, барнома ҷамъбаст мекунем. ва заадно бугӯ ки мо кира файруд кунем брат. ҳо амира шумо Ман бигем. гӯме. Не, мо аким нетра мумкин байнобат бигирем, аниқ намекунем шава, то бугӯ мо амира байнобат негирем. Ман бо ҳаҷнигор мегӯям де. хош, таманниёти ман барои тамошобинон ва тамоми муҳоҷироне ки ба фикрам ҳамин ютуба основной муҳоҷирон мебинанд, барое ки ёд мекунад забона шахсията ҳар як мисол кима сонира барои ҳамин бародаро моро ҳамият натен, мо 2 соат гап зем барномаро қаша биридагем шумода. Чум чӣ мега? бехаям гапша бугака. hello it's me. хоб бигем ака. хоб. ҳамеша сарбаланд боштон, хонаобод боштон, бигзор хонатон, давлататон, оилатон фақат тинҷо ором бошад. мошин. Мошини чӣ? Мошиншон чӣ? Мошин харадеава. Тамом хайр. ман намегӯм. ман рафтам. ҳайсияту саломату сарбаланд бошанд, бигзор ҳамеша дар лабошон ханда бошад. Даном ҷонум. барое ки тинҷи оромӣ, давлату оила ин аз ҳама неъмати бебаҳо барои шахсияте ки дар берун аз давлат аст. донад ки оилаш тинҷ, ҳамонам хотираш ҷамъ ки корша мезанад. неъмати ҳамсояи мо чӣ? неъмати ҳамсоятон сали шароиташ вазбин ва 15 сутки шинондагӣ яко. разор омад барои нагуфт кира бигем. агар ҳаҷнигор мегуфтӣ ки бошад, муқимҷон абдуфатофи даъват кун то мақсад. даъват кунем вай моро гапзанӣ намона иҷа. даъват муно. нағз мешавад. оянда акун ҳаҷба баъди 3-4 та подкаст мечинҷ. дига одамо агар бо ҳаҷ раҳмат брат барои пешниҳод. ака ту аз сабабе ки дӯстмонӣ қатъият шӯхӣ мекунем, перевиватат мекунем. ана агар перевиват накунем дарчи гап задан мегирӣ. дурати қапур будай чӣ ба нагуфтӣ моро? барвақттар файродуд мекардем. ман надонам охе. ин дафъа омда ёнотомиш намед просто. реклама ки Instagram ин дафъа омда ёнотомиш намед диге меҳмон ки савол ҳами оба мо мехрем. ён байнада барда бугу. байн монда? да дар бар гирифт ку ин барнома. ҷои хӯрдагӣ мегуфтӣ. хӯрдагӣ мегуфтиам де. хурдагӣ бояд бугӯй. бача ҳамон бор дангича хӯрдагӣ бояд гӯм де. ники амина нагуфтам, мана гуфтиам. ту ягон бор дангича хӯрдагӣ мегуфтиам де. барнома рафтесай набрен ҷоша. хайрат ҳамҷай барнома зур шид. кайф кардем. не бисёриҳо баъзе мегӯяд ки чихе ту лаҳҷаи мисол душанбеги кӯлобӣ истифода мебарӣ гуфтем.
ман худам агар мо тра бигем ку рост шад ту вообще истифода бурда наметони братан не ҳама хело мо траем дури мефаҳмем ман просто худам чикалас бекалон штаги куя габза қашноне ранг мо габза ранг мо габза биё биё давай Фарух Сангинов made in Шуробод хоб чо кардем бародаро танги че худагӣ худагӣ метол наша чӣ хаша Не, хай. шакли ҷамъаш чӣ хел мешавад хурдагими ҳаматон мақсади баъзе роликҳо ма ҳамихе гав заданем зурай ин барои ма ҳамихе буд ки ябо ма аудитори ҳаминҷи мақсад ролик мекардам ҳама менест ки ин маънош чӣ гуфтоси нафаҳмидосим уфтаде то қадри имкон лаҳҷаи азёд кара мисол саҳначо кадаги дусета ки лаҳҷаи худат қад мезеби ки сони сексаки одат кардам ҳамаи хуҷандӣ барои ки ҳозир бана бенадикар ту дуруст мешад не ака барои ки шумо ака дуруст чия хе дуруст созӣ гуфтани гам созӣ дуруст сози не баъд аки чи ам мисола ҳал Дуруст мекунӣ правильно не наша. ам мисола ҳал мекунӣ дар математика маълумат мега ки созӣ ты правильный мегӯям маъруфи шо ҳозир ака ниё ки да ма Ха, хай, хай. ассалому алайкум брат ти правильный созӣ ту дуруст ми как ти гуфтани гам Всё хорошо у тебя? как ти дуруст мешава хай как чӣ мешава дуруст как чӣ хел как мешавад миш как дуруст ин акай Фарух зинда бошӣ бинадори худмона барои ҳаматон мерасонем ки қадар вақти худтонро дариқ надоштем барномаи моро то охиша тамошо кардем ҳазор раҳмат барои тамошо кардантон ин буд барномаи подкаст дар канали Авлод Медиа ва меҳмони барномаи мо акай Фарух Сангинов Фарухҷон Давлатмурод саломат бошӣ Ҳамзат Чимаев